برنامه گندمه رزو حرمت تماشاوانین هجا. اما ایرو نافچه چنگوشا آمده بکن مجاره خواه و جواره بحث بکن. چنگوش آنگو شانکوش نافچه که لسر پارزگه ها آمده. نافبر چنگوش و آمده 117 کیلومتره و نافچه که و باکور روژاوای آمده. هرم بگشتی چیایی و آسیه. جیه چنگوشه جاست بحره 1049 متر بلنده. برفرهی اردنگاری نافچه 489 کیلومتر قاره. 3 تاخ 37 گند و 32 گوم و مزرین وهنه. ناو چنگوشه یکیون چم کوشه. دزاروه کرمانچکی دا چم دواتای چاب گوش دواتای شلدایه. دما او هر دو پی بینه باهو واتای چابین شلدگره. دیرو که دا جبو و نافچه هیجایی پی بس کرنه چانگوش و شانکوش زی هاتیه گوتن. نافچه ددما دستلاتداریا عثمانیان دا جعالی کاپکران محمد پاشا و هاتیه ترکی کرن و چیروک و چیوانوکان خملاندنه. یک جوان چیروکان وسایه. محمد پاشا ده سال 1601 دا 3 تاخم بناوه قلعه پلکر و کم جاخاش کرنه یک و ناوه چنگوش لنافچه کرنه. ناو چنگوش جدو گوتنین دواتای نل هف برادایی دایه. حتانی دما محمد پاشا خلک ناونده چنگوشی بپرانی ارمن و کرد بون. جوه دیروکی اوشون دا دولت چند مالبانت ترکمنان جعالی قفقاسیه آنین الناونده نافچه بجی کرنه. ده سالن 1890 حتانی 1915 دولت ارمنیان چنگوش کوچی لبنان کرنه و هنک ترکمنان دنجی لنافچه بجی کرنه. خواجهی ناونده چنگوش تواهی نه ترکمنان. گلک مالباتن کرد هنه لنافچه. افجی به پولیتیکای پشافتنه هاتنه پشافتن. گوتنین دربار چنگوش دا تین گوتن کو همو ترکمنان جل راستی دور سیاست دروین و دماغوژینه. چنگوش دمکی دا وک باجاروک لسر گره سور ارهای بو. دمکی جی لسر مادنا خارپته بو. ده سال 1934 دا وک ناحیه بنافچه چیرموگا آمده و هات گردان. ده سال 1953 دا ستاتویا نافچه گرد و پارزگه ها آمده و هات گردان. دناف چیان دا تن زوزان و چرگهن مرگان و آوته جخوادی کرن حیوانان را باشه. چمه چنگوشه دناف چیان دا جیانه که ده هرمی و دچه سرچمه فراده. لناوند چنگوشه تک قله خرابین دو دیران کشیشخانه و پره اکی دیروکی هنه. پره لناوند چنگوشه لسر زناره کی بلند بقاسی 105 متریان بلنده. ددم خدا پره به قلعه و گریدایی بو. دتیکتنا ناوچه دا لعالی راستی آواهیه که دیروکیا بلند هیا خرابویه. اف دیر و کشیشخانه ارمنین ارتودکسیه و ده 100 سال 15 دا هاتنه چیکرن. مزگفتا محمد علی بگی ده سال 1688 دا جعالی علی بگی و هاتیه آوا کرن و میناره ویجی ده سال 1757 دا جعالی لاوی علی پاشا و هاتیه لیکرن. مزگفتا مزن آنگو جامی کبر اولی دیر بو پشرا و گوارندنه مزگفته. مزگفت دم آرتوکیان دا هاتیه رستوره کرن. کبری آواهی مزگفته کبرین سپین براندینه. میناره وی با آوایی که هنری هاتیه چه کرن. تربه حسن داده پیروزگه. پریا چنگوشه پریا که دیروکیه و خروج کبر هاتیه چه کرن. ده سال 1630 دا جعالی کاپی کران محمد علی پاشا و هاتیه چه کرن. 17 متر دریش و 5 متر فراه. پره و هرمه برای هفریشمه و گریده. گند آدیش دناو گلیه کی بدار و برده هاتیه آوا کرن. گند حتانی سال 1800 گند ارمنان بو. ده کمکوژی ارمنان دا ارمنیین مایجی کوچ کرنه. لگوند چند خرابه این خانیین کو دمیماریا ارمنین جی کوران هاتنه چه کرن دهنه. دیرا ارمنان آجسه طبقان پکته هیجی لسر پیانه. لگوند آشه کی دیروکی جی هیه. گوند نزیگی بنداوا قرقایه. آکراک بزمان ارمنکی تی واتیا مرگنمه آنگو چفتلکی. نشتجی هنگوند جعالی خارپت و هاتنه گوند آوا کرنه. آردوا دکوه باکوری روژ آوای چنگوشه. دواتای ناوه خواه آر و دویه. گوند دداوی سالین 1700 دا هاتیه آوا کرن. آبوریا گوند لسر خودی کرنا پزه. رون و پنیر گوند بنابو دنگه. گوند آغداش
ji 13 gundên Tirkmen ê li Çingûşê yeke û gundekî çiyayî ye. Gund dikeve Bakurê Çingûşê di sala 1800 de malbatekî ji gundê Salwezê hatine gund avakirine. Gundê Bosma dikeve Bakurê Çingûşê. Bi navê Entar, Lal, Nûrika Jor û Jêr û Şaban 5 mezreyên wê hene. Gundiyên vê derê ji aliyê Xarpêtê hatine. Derdere dikeve Başûrê Çingûşê. Avakarê gund ji aliyê Xarpêt û Semsûrê ve hatine. Elyos, Ango Alyos. Li Bakurê yek ji gundê nêzîkî navende ye. Gund navê xwe ji çiyayê Elyos digire. Şêniyên gund ji eşîra Qereqeçiyanan. Gundekî çiyayî ye. Gundê Gezoyî Zazan e. Gundê cî yek ji gundên nêzîkî navçeyê ye. Gund bi tiriya xwe navûdeng e. Hingîko Ango Ingîko. Li ser rêya Çêrmûk û Çingûşê ye. Gund di salên 1700 de ji aliyê Seyfullah Bey û malbata wî ve ku ji aliyê Paloya Xarpêtê hatine ve hatiye avakirin. Gundî bi zaraveya Kirmanckî de axivin. Şikefta dudenê Ango dudengê li nêzîkê gund e. Şikeft li serê çiya li ciyekî serberjêr e. Di mehên zivistan, bihar û payîzan de berf û barana ku dibare dikeve şikeftê. Bi roj û mehan av wek lehiyê diherike lê tije nabe. Dibe ku ev av di herêmekê dûr da ji bin erdê derkeve lê tu nîşane tune ku derkeve ku derê. Di dema komkujiya Ermenan da bi sedan kesî birine li wê derê kuştine û avêtine şikeftê. Şikefta dudenê ji Ermenan ra kirine bîra dojehê. Gundê Hindî Baba di navbera salên 1518 û 1526 de hatiye avakirin. Di texrîtar defteriya sala 1926 de tê behskirin ku li gundê Hindî Baba çend dewrêş hebûne. Navê wan evin Mihemed Hesen û Xidir Coxar Baba. Di nava gel da Coxar Baba re Kan Holcî dibêjin. Gora wî li ser çiyayê Hindî Baba ye. Avakarên gund sê birayên ku ji aliyê Hindistanê ve hatine. Hêjîrên gund bi navû dengin. Gundê Keleşo navê xwe ji xortaniya nûketina dara xwe digire. Keleş ji xortên 13-14 salî re tê gotin. Gundê Lido dikeve başûrê Rojavayê Çingûşê. Di têketina gunda sê hebkanî hene. Mezra Tilek li ser Lido ye. Mehmûdan li Bakurê navçeyê ye. Mezraya Çalûşê li ser Mehmûdan e. Li ser çemê Mehmûdxanê pirekî heye. Ev pir gundên Bakur û Çingûşê bi hevdû ve girê dide. Mensuran dikeve Bakurê navçeyê û 35 kilometre dûrî navçeyê ye. Mezreyên weke Bekozlar, Mezra, Tepe, Namet û Hanto li ser gundin. Gundî ji aliyê Xarpêtê koçî vê derê kirine. Medya, Medî, Ango Midya. Dikeve Rojhilatê navçeyê. Gund di salên 1700 de hatiye avakirin. Norla û Norşîn navên xwe ji nûjeniyê digirin. Norlayî bi zaraveya Kirmanckî de axivin, Norşên navê xwe şênahiyê digire. Pîronî jî Zazan e. Gundekî avî ye. Mezra Bîrimcek li ser gund e. Polato navê xwe ji avakarê gund Polat girtiye. Ziyar, Qoruyan û Koldere li ser gundin. Niştecîhên Sarsapî ji aliyê Xarpêtê hatine. Mezreyên weke Qirmizî, Mezre û Xirabe li ser gundin. Biyokên Sarsapê navdarin. Seferan dikeve Rojhilatê Çingûşê. Weysikan û Gezo li ser gundin. Gundê Simaqî dikeve Bakurê navçeyê. Avakarên gund çar biran e. Mezreya Baxçe li ser gund e. Li derdora gund Xirabe û kelehekî kevnar a bi navê Kela Gawuran heye. Gundî Zazan e. Şêrwêran navê xwe ji xweşikbûn, şînahî û şîrîniya gund digire. Kaçer, Keremeşe, Alyan, Bondan û İngel mezreyên gundin. Di demekî de Ermenî li gund jiyan e. Gundekî bi bav û baxçe ye. Lewra jî li gund şeraba tiriyê tê çêkirin. Gundê Tirk di sala 1500 de ji aliyê hinek kesên ji aliyê Xarpêtê ve hatine avabûye. Heqiyan, taş û çelik li ser gundin. Gundî bi zazakî de axivin. Xandereyî jî Zazan e. Xwecihiyên gund bi eslê xwe Çêrmûgîn e. Boya dikeve başûrê navçeyê û navê xwe ji herêma Lêyê digire. Ev herêm bi xwe ye. Çemê Feradê di başûrê gunda derbas dibe.
هنارên gund bi navû dengin. Textêmêşat ango kilîse li bakurî navçeyê ye, xelefon, qolon û xar jîn mezreyên gund in. Belê temaşevarên hêja, mejwera navçeya Çingûşa Amedê danasîn. Heftaya bê em ê bi danasîna navçeyekî din derkevin huzûra we. Hetanî wê demê her şad û bextewar bin. Bi xatirê we.